izolo sivale sasesikhuluma ngendaba yobudedengu bamaphara ngokungakwazi ngokungasazi isikhathi sokudlala, isikhathi sokuphanta, isikhathi sokuthi babe serious. Njengoba nje sibhizi manje sisebenza udaba lomndeni obikela ukuthi indodakazi yawo ishonile eMaskandi. Sisafuna ubuqiniso bayo leyo ndaba ngoba yazwakala ngephara noma yazwakala ngoSinawane. Uke waba sesimeni sokuthi ushiwe umzali mabefika bomndeni ukuzokwazisa amaphara abona ithuba lokudlala, abona ithuba lokuphanta, lokuthi ngathi umuntu afika ngesifo nina nibona ithuba lokwenza imali. Ubuhlungu nosizi obenziwa yidakamizwa empilweni yabantu, umuntu agcina engasenanembeza esecabanga ukubhema kusona sonke isimo esiphambi kwakhe nje. Uma ungakhumbuza mhlawumbe abantu lapha ekhaya umfoka bani lo uvelaphi ukhe phezulu nje bese usazisa ngento enokwenziwa abafowethu nawe esike yakwehlela eliphutha elikhulu, nanokuthi ubuhlungu emoyeni ukuthi wagcina ungakwazanga ukuthi ufihle umama wakho. Sanibonani babukele ikusale mina uAyanda Msomi okhulumayo la bengeke ngavela mhlawumbe ngosinakhumbula kahle. Mina kahle uAyanda wakamsomi ohlala kaMashu ngokuhlala kodwa ngiqhamuka endoda emaphepheteni. Sizoqhubeka ukuthi babethi sigcine kulona izolo. Should la into esokazi kuyona kahle ile ubudedengu bamaphara nokuthi singayithathi serious izinto ezibalekile. Right sesitradini kodwa kunezimiso ekumele sithathe serious njengokuthi nje makusukumele mhlambe ukufika umzali efuna ingane yakhe lokho kumele sithathe serious ingabe ukuthi wena suke fikele kuwena ubone ngathi mhlambe sekuyithuba lokuthi usuzothola imali yokubhema le umuntu mhlambe umsizile ngikole ukuthi uDaki ngiyabonga into eswele ayizoyicabangela yena nokuthi wenza kanjani. Angabe ukuthi into ebeka emqondweni ukuthi ubone ithuba lokuthi uthola imali ngoba ngakathi ugijimise imali phambili lo uyona kumele uyakwenza ukubalekile ngicabanga ukuthi ugcina ungasakunake ukuthi unake leyo nto ngendlela okuyiyona kwaphela umuntu obvious nje besuke efuna umuntu wakubo noma ingane yakubo kuwena lo phara suyefikele kulona suke like ngathini suke ngena direction suke kuwena ukuthi nje umsize ngendlela okuyiyona ngoba isikhathi esiningi vele sihlala sonke ndawonye nje kunendawo ekunjengo Maskandi kanje so siyazana abanye bethu so nje bese uyebuza wena sokuthi nje ugcile kulento asuke eyibuza ukuthi okay mawukuthi ufuna umngane yakhe mawukuthi uyakuvezela isithombe wena wenza kufanelekile mhlawumbe ukuthatha leso sithombe uye naso lapha eMaskandi lahlala khona sihlangene khona futhi uyabachazela abantu ukuthi la ngihamba noma ngasibanibani noma usisibanibani ufuna yena ngesimo esikanje ayizolanda then cathi ngoba phela vele isikhathi sinikwenze mhlawumbe ngenkathi uthi uyafika uyamemeza ngikhona mhlawumbe ngaphakathi eMaskandi sengizoyivelela ke mina nendaba ukuthi hayi ngikhona sengixhumana nomndeni wami kanjalo mama ukuthi angikho umyalezo uzosala kodwa kathi ngizofika ngaso mina uzobe sebeyangitshela mase ngiyaqhubeka lalo ukuthi ngiboze ngimthola kanjani ngoba uzobe sengazi inkinga engibhekene nayo. Siyeke nje lento ukuthi sibone ngathi ithuba lokuphanda lo umuntu usiza umuntu ngoba ayakahle into ongayibukeli kodwa ukuthi ngekathi kuyo lo mzali ofuna ingane yakhe ungacabanga ukuthi nakwena ngenzeka ekutheni mhlawumbe ukuthi bafuna wena kuyoba mnandi mhlawumbe befuna wena mina bese ngigijimisa imali phambili ongakuba ngiyazi ngekathi ugijimisa imali phambili makulo muntu futhi ayakakuthembisa imali noma mhlawumbe ayikho inkulumo ekhuluma yekhombisa uzothola imali shi lonto sunge ukuzithatha serious kanti i-wrong leyo nto bafethu. So nje amaphara ngiyacela ukuthi sisizane bafela kumele sizane khona sithathe serious futhi leyo nto ngoba egcine kosuku iyasihlukumeza thina abanye siwe sinebhekene nayo lonke inkinga leyo ngoba njengoba umndeni wami usungifuna kusuke kunezizathu obvious angeke basuka abantu emakhaya bezilana behambe bebuzana nami kungenasidingo yabo so kusuke kunesidingo so nje lento sithathe serious bafethu. Uma mhlawumbe ungaxoxela umphakathi ukuthi
wena kwenzakalani ngoba uze nje uvusa ilaka lakho ngalolu daba? Ngoba kahle lento nami yangithinta kakhulu ngoba ingihlukumezile and futhi akuyona into endala kakhulu le kusayinto entsha phela ngoba akakapheli inyanga ethi mhlawumbe ngi4 months mangaphosisi back. Yeah, okay, shoot nami umzali wami ongizalayo uma wami udlulile emhlabeni. Okay, right, bengingekho ekhaya bengile estradini. Okay, siyazi abantu bakwethu ukuthi into ekuyenzeka njengoba sinasisile eThekwini siye singazi emalokishini ukuthi kwenzakalani. Kwenzeka okwenzakaya nami engiqhamba manje mhlambe ngiyazi ukuthi wagula kodwa kona ngoba bangagcina ngisithola istory wona ukuthi wagula nje khona kufika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni. Mina bengazi. Okay, right. Usisi wami ongilamayo wazama ukufika la eThekwini ezongibheka. Lapho kwakusanesikhathi kusa-early ngoba eziphi mhlawumbe nje umuntu umama nje uyadlula emhlabeni namhlanje mhlawumbe uzofihlwa nge-weekend. Njengoba isikhathi afika ngaso ngangisenalo ithuba lokuthi ngingahamba ngiyekhaya nami ngiyomfihla njengenjwayelo njengabo bonke abantu. Into yona bayayizama ukuthi nami ngithole lelo thuba lelo. Okubuhlungu kakhulu yikona ukuthi abantu okuyibona abangicela phansi yilaba engihlala nabo amaphara engibuye ngithi abafowethu isikhathi esiningi. Yazi labantu okuyibona benza lento abantu engihlala nabo esihlezi sibizana ngokuthi abafowethu abangani. Enginethemba nami ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe mekuthi khona usizo engilidingayo ukubona bengitshela ukuthi bayosukumela phezulu. Kodwa ngathola isimanga sokuthi le stradini yakho kusho umuntu ongambiza ngokuthi umngani. Mabekwazi ukuthi bona mekufika usisi wami ebachazela ukuthi ngifuna uAyanda Msomi kanje. Uma wami udlulile emhlabeni so bengizomtshela uAyanda ukuze ezowasupport ekhaya alungise lokho ekusekumele akulungise. Bona bangakuthatha serious lokho ngoba baqala benze njani bamtshela manje izitori engekho ezokwenza ukuthi usisi wami adidiseke emqondweni kwalento abayizele agcina sebone ngathi manje mhlawumbe angeke isiyenzeke ngoba into abayenza nje kahle wathi mebabuza ngami baqala bathini bathi right bayangazi engazeni kwabo okay kufanele ngabahamba ongibiza kodwa bangenza lokho bona bathini sebetshela usisi wami ukuthi mina kinga lapha eMaskandi ngiqoleta uMerchant lo muntu osesidayisela-ke ngiqoleta yena mina sho ukuthi imali enkulu leli nani la bangayishongo and indlela engiqoleta ngayo ngibanjiwe ngihlaliswe phansi kufunakala le mali le. And for umuntu esifazane ngoba lo muntu ezongibheka okusisi intombazane uyabazi abantu besifazane bayashesha nokuthuka yabo into. So but mememtshela leso story naye nginesho ukuthi wadideka emqondweni ukuthi ayibo ngathi ngize nginkinga efana le ngiphinde ngizwa le nkinga engizwayo manje. So nje wadideka emqondweni. Kulokho ke emva lokho basebemcela imali. Umdlalo wabe imali futhi like bamkhokhisa ukuthi ukuze bazongithola mina. Futhi kumele akhiphe leyo mali leyo abayifunayo bona. Yebo lento. And manje ibuka lento le bese ungafuna imali ngomuntu ohambe ngesifo ofuna ubhuti wakhe ngokuthi ubhuti wakhe ushele lo mama wakhe. Wena usumfuna imali. Akuyona indlela yokuphila leyo bafethu ngoba leya ntombazana usisi wami yayisenkingeni. And futhi njengoba kuyimina nami umfana omdala ekhaya yayisinayo izama ukuthi ngisize ukuthi kusene ngikwazi ukubona ithambo lama wami lifile elokugcina. Yabona ngoba angiqama ayikho into ebuhlungu njengalaleyo phela. Ya ama-drugs yahlala eThekwini sikhohle abazali indlela soyekwenzeka ngayo kutheni mhlawumbe asisaphoda okwenini. Kodwa emini efana lezi njengoba esedlula emhlabeni isimo leso engeke ngikwazi ukuthi ngiphinde ngisilungise noma ngiphinde ngisilonto uyophinde yenzeke ukuthi ngiphinde ngithole elinye ithuba mhlawumbe lokuthi ngimfihle noma inini. Okay, right, but lokho buhlungu nje bangivisa bona futhi angazi ukuthi yini eyovala leso sikhala enhlizweni yami ngoba ngihlezi ngibalisa ngalokho enhlizweni yami ukuthi noma ngathiwa ngi-addicted ama-drugs ngisestradini kodwa umzali wami uma wami wangikhulisa. Idlalifa mfowethu. Ya wangikhulisa ngothando
okwama-drugs naye kwakusamthusile bekumhlukumeza kakhulu. So ukuthi kuphinde kufikele esikhathini sokuthi edlule emhlabeni ngingakwazi ukuba seduze kwakhe lokho kuyangihlukumeza kakhulu. Ngoba even noma ngibabona labafethu abenza lokho inhliziyo yami ibabuhlungu. Noma ngeke ngize ngilwe nabo. Ya bakhona abafethu angithi ngibaxoxela bangitshela ukuthi kufanele uxabane nabo laba kufanele ubatheshe ngendlela ongabathesha ngayo ukuthi bakukhonzophohle inhliziyo. Kodwa ngitshele mina ngaphakathi ukuthi yabona bangizwisa ubuhlungu ngendlela ngisenza abasenza. Kodwa ke for isake yami wami angeke ngikwazi ukuthi ngizolwela leyo nto leyo. Ngoba manje udlame nomuntu ongasekho emhlabeni ngiyangikhola ekutheni into engahlangani. Yabona basephutheni kodwa ukubalwisa ngeke sangishintshela lutho mina. Ngaphandle kokuthi vele sozondana ekugcineni ngeke uze sesigene lutho sonke. Ya mina ngalahlekela. Ngiyozama lokho sengikube ngaphakathi enhlizweni yami ngikhohle kodwa kubuhlungu. Manje mfowethu uthola kanjani wena ukuthi bekufika usisi wakho lana kwenzeka into kanjena uxoxela ubani mfowethu? Cabanga uzubona lento baqinisile ngesizini mabethi umphefumulo ongasekho uyayikhulumela. Ngoba should la but usisi wami mathi nekhuluma nabafana laba u2 okuyibona afikela kubona. Yeah. Kanti khona umunye should oseceleni ozenzela izinto zakhe like nje weqala phela eziphantela ukuphantwa kwesiphathayo. Should ngodlebe ukuthi udlebe liyezwa. Uyasizwa le story kodwa uzwela esayidini ngoba bazange bambize naye shothi nazange za involve ngoba wayeseceleni kodwa walalela ngendlebe yabo lonto. Shothi nje ngizosho ngithi umoya kaMama wami lo wenza naye alalele ngoba yena wangicazela into straight lento okumele yenziwe laba abawu2 abangazange bayenza. Ngoba kwashona isila shona ilanga lalelo suku kwabe ngakusasa. Ngakusasa futhi kwaqonda lapho sagcina sihleli naye lo mfana lo. Ngendlela ukuthi aqeda nje ukuphanda siphanda khona sabuya ukuthi sihleli ndawonye. Mase sihleli endaweni siyangixoxela ukuthi Masilebe kuno sisi kade efikile la umfishane ompofu kanje and futhi ngiseme ngimbuka uyafana nawe mfethu yabo. Ongakubuthi emephathi igama laMasilebe iyo nto edathi ngicabanga ukuthi usisi wakho ngoba into ebikhona. Hayi nami shothi ngiqale ngibele kanjani bethu mboneni into umuntu abangichazisa into ezolo kanjani kanje. Yini beyithini asho salo sisi lo ufike wachaza washo ukuthi kushonile uma wakho kanjani bese uzokutshela khona uzwazi ukhoduka ekhaya uyolungisa kumele kulungise. Hawu mfethu okay lokho bekhuluma noba uyasho ukuthi abekhuluma noSikakakaka noMthobisi labantu ayekhuluma nabo. Bekhuluma nabo Umthobisi kaAsanda. Hayi lo kodwa ngikhona ukuthi uMthobisi noSikakakaka lo oxukanje ya. Yeah. Ekhuluma nabo okay right. Siyangibuza bake bafika bona kuwena ngithi mina hayi angikazi bafike mina. Kodwa izolo ngeke ngababona like ngibabona endleleni and futhi bangangatrasanga lutho sikhonto esika kanje. Athi hayi cela ukuthi ngiyanda ngoba sengitshelile ukuthi usisi wakho bekhuluma ngento kanje. Cela ukuthi ubuyele kubona ubabuze mhlawumbe uconfirm yabo ngithi naye okay ayikho inkinga ngizokwenza lokho. Kwase kusebusuku vela ngibanga ngisabona ngaze ngababona ngakusasa. Mase ngibabona sengibabuza sebeyaqala bathini basibona bebengenayo ishow ukuthi noMasilebe wemina. How come ungamnayo ishow kodwa umuntu umcele ufune ngisho imali kuyena lo sisi lo. Ngaphela ufuna wakhe imali ukusho ukuthi wena mbuthi uyangazi uzongithola. Benifunelana imali ngomuntu engaba. Uhamba ubuza kubo bonke oMasilebe mfethu. Nje and west part igama lithi Masilebe ya banga angikho ngedwa ngoMasilebe mhlawumbe sibo 3-4 kodwa nje sibo 3-4 shothi ithini mawubuza khona mhlawumbe labo abawu2 abazoqhamuka basho ukuthi akusimina lokusesimina lo khona umuntu uzoqhamuka imina loyo. Yabo njengaye lo mngani wami lo okuyena owangitshela ngoba yena ngithi yabo ukuthi njengengqondo yomuntu onengqondo esebenzayo wambona lo sisi ukuthi okay ukhuluma ngoMasilebe and futhi membuka uyabona usinetswebo. Yabo ukhombisa umuntu loyo sala like onengqondo esebenzayo ukuthi uyakwazi ukubuka into ayibone ukuthi ayiyona. Hayi yabo ubabona wami kusasa bangitshela sebengitshela story ngabona futhi ukuthi hayi la kwenzeka lethe hlesisho sikhala ngayo sabantu kusamaphako ukuthi bafethu asiyithathe sina izinto serious izinto ezibalekile asiyithathe serious. Yabo which is wrong.
yabo lapho wayesisi wamcabanga ngoba wagcina ejike khona ke esangweni wamuntu ohamba ubele emuva ngoba phela showcase story abamqokela sona ukuthi mina ngibanjiwe lapha yana kufuneka imali nini wasaba isho ukungena phakathi ukuthi aqhubekeke nalento abesiyayizama ukuthi angifuni manje uyacabanga nje bakuthiwa mina ngikoleta imali nenali engabizwa enikibanjiwe ama-merchant ama-mafia la khasethekwini ngisephansi uyabona ukuthi singe isithombe leso uyazama umuntu esifazane mhlawumbe ngiyangena la kuthiwa na usisi wakhe mhlawumbe kwayena agcina sithathela imali yakhe kwafoni yakhe akasazi manje ngaphela isileke kungabe kukoleta umuntu wakini uqhamuka futhi umunye umuntu wakubo noma usisi wakhe noma umama wakhe obviously sekuzofunakala leyo mali mhlawumbe kulowo muntu wakini-ke mhlawumbe yabo lonto nginesho la mothi enye izinto yamthusa leyo ukuthi angabe esakwazi aqhubeke ukubabona ukuthi nami ngizobheka ibe nenkinga njengoba phela ande uMasilebe seyinkingeni uzofika kuthiwa ngimlungisele lezi inkinga zakhe wagcina futhi ejikile-ke wabuyela emuva nami lesi story-ke sengisithola ngalo mngane wami oseceleni yakhona ngisithola hayi straight like umuntu uzongixoxa sibeke into eqondile sengisithola nje ngoba naye esehlanganisa kodwa mesihlanganisa naye sobabili sibone ukuthi iyona lento le yabo ngiyambonga phela laphethu wangisiza kakhulu ngoba yaphela noma kona ngingagcina ngingabanga namandla mhlawumbe ukuthi ngiyilungise semthamo ngale ndlela kumele ngilungise ngayo kodwa ukwazi kubalekile nakho futhi yabo ukwazi noma ngingazange ngize ngiyifeze kumele ngikufeze lokho kuyikona-ke kuze kube namhlanje kuyangihlukumeza ngoba kahle hle masikhuluma iqiniso futhi kunezinye izinto eziyazenzeka ey'fana njenganazo lezi ey'gcine kuyizona ezisicindezelayo ukuthi singabe ukubuyela emakhaya gcine kuyinto enzima kanjani na ekuthenini njengoba umama madlule emhlabeni shuthi wafihla ngingekho yonke leyo nto yonke leyo nto ibiyenzeka kukhona imindeni yami like yombili umndeni wakababa wami umndeni wakamama wami nehlobo zami-ke ukhazini bonke bekhona so ngingathini ngingasho ngithi nginalo ihloni nokuthi ngiyobabheka kanjani mhla ngibabona ngoba ngiyazi ukuthi ngalo suku lokuthi efihla uma wami usisi wami nobhuti wami lo engibalamayo babekhona bemile kuma-position awo kumele bame kona mina ngiyazi ukuthi babeyibuza abanye ukuthi uphi usibanibani uphi umfana wakho umdala ekumele ngakwenza ukuthi nokuthi ngoba phela siyazi bayazi ukuthi unengane endala ekuyimina ya imndeni kuyazi izinto noma emndenini bakhona abasuke bekusupporta kodwa khona abakuhlulelayo ekuthenini ilama-drugs awabhemayo ilamawunga awabhemayo usengaze angamfihli uma wakhe ngenxa yama-drugs ayabaleka nama-drugs ayabaleka nama-drugs kanti cha nami leyo information azange zifike ngendlela ngesikhathi yabo noma yafika kodwa yafika ngendlela like engacacile sekulezi so nami ngangakwazi ukuthi ngithathele phezulu enhlungu lo nto ngoba nami ngiyimina ngiyasaba ukuya ekhaya bona egcineni vele ngizovele kumele ngigcine ngile ngiyazi kodwa nginawo leyo mahloni ukuthi ngizoqala ngithini maybe ngibuza ukuthi mhla uma wakhe edlule emhlabeni ngoba usisi wakho wazama ukufika eThekwini ufika abatshelayo leyo myalezo nto ufikanga nemadlebeni akho ukuthi ngiyophendula ngisini angazi kodwa mhlawumbe asiyoqhamuka mase kufikele leso sikhathi leso kodwa kunzima ngoba even ngisho wayezona iy'ngane ezingilamayo usisi wami nobhuti wami nginesho ukuthi banewari ukuthi awu shuthi wayanda usesilahle ngaleyo ndlela leyo yokuthi usengaze ngabe nakhona nangosuku lokugcina likama emhlabeni ubuhlungu bethu yabona even kwayikhona ekhaya silek ngathini ekhaya bese bengasahlali ndawonye uma nobaba
Okay, ngezimo zabo-ke esiceleni zokuxabana abantu abadala angeke ngigxile kuzona kakhulu angazi kodwa ngibe ngasahlala ndawonye. So engasahlaleni kwabo ndawonye sagcina sesihlala kuyimina nosisi bami omncane nobhuti wami nomncane naye ubaba. Ubaba ngokuthi naye umuntu wesilisa and futhi uyaphuza. So ngingasho ngithi ezinye izinto benakho ungayinaki mhlawumbe ngakho ukuthi be umuntu ophuzelayo anganaki ngoba ngingasho ngithi besihlala naye ubaba kodwa sometimes besifile ngathi silahliwe ngoba ubaba nje umuntu obephuza utshwala bengasinaki into eziserious eziningi nokusinika nje lulathando ezomzali yabo lulathando abazali ngingasho ngithi ngagcina ngale nkathi sibe sahlangene kusawuma nobaba yabo ngoba besikwazi ukuthi khona izinto uyazi khona izinto esingesikhulumi nobaba kodwa esikwazi ukuthi sikhulume noma uma mase kuwena ozohamba atshela ubaba ukuthi izingane zithi izolanda ngoba kunento ongekuze umtshele ubaba wakho noma nje uyamtshela ubaba wakho angakaze understand ngendlela eyiyona yabo. So nje mfethu kuhlukumezile kakhulu lokho ngalezo sikhathi ngoba ukuhlukana kwabo nabo akuzange kube mnandi ngoba sasikhona yonke into yenzeka phambi kwethu sibuka yabo siyingane ayikho into emnandi yokubuka abazali bakho belwa beshayana phahlazana ngamabhodlela. Mina nginane scratch la ngasehlweni mhlamba ngoba ngasithi sincane ngosibone kahle kodwa lesi scratch ngaba naso kanjani na ubaba wadonsa ibhodlela lapho ekade iphuza ethi ujikjela yena noma shothi ngokuthi okay umana benokuthi mangabe xabana nobaba mhlambe asidonse eduze asibeke eduze ngokuthi usuke efuna sibone into eyenzakalayo and futhi nami ngingazi mhlambe ngeke nami anginayo power over ubaba angeke ngimenze lutho kodwa uma benakho ukuthembela kumina ngoba bekathi noma isuka lezi zinto lezi angibambe noma ekhuluma nawo baba amtshela athi ingane uthi ibukani nami bengikwazi ukukhuluma nobaba ngendlela yokusileka shuthi ngasho ukuthi bekusika kuyena ubaba ngoba bekuthi mengikhuluma agcine understand agcine lalela. Okay la ngishaya ke leli bhodlela ngoba wethu ushaya noma la ngishaya endleni and akuyona into engibambele eqhubu ngayo leyo kodwa yazizwisa ubuhlungu ngoba kwasuka lapho uma wathatha impahla zakhe wahamba waya kubo. So nje zonke ke lezi zimo ezinye lezi ezifikayo zagcina seyedlula nasemhlabeni bebengasahlala ndawonye nje bekungasemnandi ekhaya njengabefore bese kushintshile uhamba yena ubaba wagcina umuntu uma esakhona ehlala kubo uma ubaba wahamba kwashona ugogo uzala ubaba kwaphoqa ukuthi ahambe eNanda ngale mphetheni la ekukhona khona umuzi kama wakhe ezimpi yakhe yogada umuzi kama wakhe ngoba ungesenamuntu. So thina sasala kephi khona kaMasha siba thathu mina sisamphutama sobathathu sasala la nje sodwa yabo and ekhaya ke lapho umuzi yawo nomkhulu ngoba ubaba benamakotishi kuyaqashiswa ekhaya yabo. So nje umuzi omkhulu yabo nabethu ya bekhona ubaba ekubo la behlala khona umuzi kama wakhe kodwa befana ukuthi akekho phela ngoba uphuza wakho utshwala mina baba ngagcina sengibona ukuthi kuyamenza sakhohle ezinye izinto ezibalekile ngoba besimgubha sometimes ukuthi kufana nezimali zokuyazi ngoba abantu bebekhokha rent bekhokha kuyena ngeza so sometimes even imali zokudla into zokugqoka inene bekumele leyo mali size siyigubha kuyena siyomncenga simncenga kodwa ngento ayazi kahle and ayikho into ebuhlungu nje ukwazi kahle ukuthi imali isuka la kunina ngoba phela kufanele ukuthi isuka kuthina ngoba isuka kulabantu abaqashile la abahleli nathi kodwa bayikhokhela yena igcina ukusuka ukuthi umuntu othi asavarisha la saza ukuthi imali useyithathile ubaba wayidla ngendlela ayidla ngayo asazi so kodwa siswele isicathulo sesikole ini
uma lapho bengasebenzi uma ngiqhamba ngakazi waba nenhlanhla ukuthi mhlawumbe aqashwe mhlawumbe permanent masho umsebenzi osile be umuntu obebamba amatoho kephi nakephi okay into ebiki qala into ebisiza lokho bethi singalakeki ngoba yena right ubaba besebenza amasipala and usebenzile futhi iminyaka eminingi sisakhula sisebancane yaye nabe support lapha nalapha and futhi kumnandi ngoba bebesahlala ndawonye inkinga iqalaphi ngakathi sebehlukana uma bekwazi ukuthi yena ize noma engasebenzi ngaqashwe indawo lokho esesikhale ngapha sakucela besizame ngoba noma kuthiwa besikhala ngezicathulo zesikole uma bekwazi sasithengele lezi zicathulo noma kuthiwa sometimes akusewona mhlawumbe ithafisi original kodwa besisijabulela isicathulo sesishipile sithengile uma ngobani besizivale sasikhala ngoba yakho into ebuhlungu yokuthi kini na umuzi wakini ubona muhle wakhiwe kodwa wena usweleshe isicathulo abanye abantu bekhuluma ngaphandle babone ngathi nerich mhlawumbe kini noma niphila kamnandi kanti wena uyazi una deep inside ukuthi ayakumnandi ekhaya iyasafarisha ekhaya imali ikhona uwazi ukuthi ikhona hayi ukuthi mhlawumbe ngoba useseyeka kamasipala okay ukuthi uyeka imali zakho waphuma wakha amakotishi lawo so yona mali besiphila ngayo kodwa bekuhlungu ngoba besafarisha sometimes ikhona bafo le episode ibhlungu mfowethu daba lakho libhlungu kakhulu kodwa ngicabanga ukuthi luzoba isifundo kubantu abaningi senini bese nje thina samaphara estradini sikuthatha serious nje bethu ukuthi umuntu mengabe suyefuna abantu bakubo kune issue lapho asikusukumele nje bafethu lokho kakhulu nasinalokho umndeni mfethu uxabana kama wakho nobaba wakho I think abantu abaningi manje bazoqonda ukuthi uma nike naba nezingane ukuthandana kwenu kakhulu kusuke kungasancikile kunina nobabili nisuke ningasakhanda into enobabili kodwa isuke involve nezingane okusuke kubalekile ukuthi nihloniphane nibekezelelane ngoba ukuhamba kwama wakho ize singazi babesuke bebangani kodwa uma sekuzohleze kuphakama isandla la endlini eshawa amabhodlela futhi wayese nokufa kwakuseduze lapho anything ayingenzeka siyacabanga ukuthi kodwa ke ababukeli beMPTV1 uma kukhona umuntu mhlambe othi mayesephuzile exabane nowakwakhe ngoba imostela abantu futhi ababhenguzayo mase bephuzile ave belunga mabengaphuzile mfethu ngoba even kwayena labo baba ngqaba manga bethi mesesopa kuba ngathi akuyena benza lezi zinto bezenza ungazi umphikelo kodwa ke ezenzile so siyacela bafowethu ukuthi nifunde kwesikukhuluma lapha ngoba leyo nto ihamba iziphumela ezingane negcineni ngakho sigcina sinezingane ezihlala emgaqweni engakho sigcina sinezingane nazo mhlawumbe ezikhula zenza into efana nayo khule zibe izigebengu zikhule zibe nodlame kanti umuntu into akhule ibuka yabo nje mawuthi unesibazi sikababa wakhe eshawuma wakho njalo mawayibuka esibukweni iyohlezi ibuya leyo nto futhi manje sekuyitrauma impilo yakho yonke into engayikhohlwa yize noma ngikisa ngimbambele iqhubu kodwa ngoba nansi angiyikhohlwa no anda sike sakhuluma ngendaba yokuthi ziningi izinto ezidakamizwe ezike zakufaka kuyo mhlawumbe kwezinye igcine kuyizigemeko ubegcine nje obushile nje ukuthi ugcina usuntshontsha uma useyidakamizwe uthanda ungathandi obvious ngabe iziphi mhlawumbe ezinye izinto oyekwathi uyozenza mhlawumbe wafike wagaxela wayithola usesimeni lapho khona ungazi noma ukuboshwa kwakho oqala nje uhlala isikhathi eside wesivile awukade kwenze njani lento bafokisi wenzeka kanjani nje njengoba sinoma ama-drugs
sisuke sikade mhlawumbe sothi nje ubhekamathikazi waqala ziba khona indlela zokuthi uthole imali eziye zibe lula mhlawumbe nje ukuthi usiza abantu nomakhelwane nabantu basuke besakwazi kangcono kahle. Yeah. So like nje usukwazi ukuthi ubasize ngalawo ma-piece job mhlawumbe emayadini emagcekeni yabo umuntu ongenzele ukuthi ungashayeli imoto like bese akuthemba isasengane yasephakathini erawundini. So ukuhamba kwesikhathi nokushintsha kwezinto kwakho ekutheni wenze izinto mhlawumbe njengokuthini ukuthi umuntu uthi cela ungashayeli imoto umashele khulube mesiqedile ukwasha imoto sekunyuze mhlawumbe amese uthi awu-USB yakho ayisekho ukuthi akusekho obviously mungabe sekubona senizoxabana wena kwasha imoto yami ngitshotha ukuthi balaka sengixabana uxabana nawe nephakathi kwabantu bayezwa nabanye abantu ukuthi hawo lo ngane asibalimane sithi mewasha imoto kulahleka ukuthi lapho like i-trust iyehla ukuthi awusho lokho useyaganga ngasalungeni. Okay nakho nakamakhelwane kade nimacentela igceke naqeni wakhona into eniyibonayo iphara libe lislimake libe likwazi ey'ntweni zabantu noma even shokubo libona into engasilahliwe libona into engasebenzi into yabantu wawungitshela into yabantu ukuthi ayisebenzi ibe beyibekile iseyadini esigcekeni into engasebenzi ngikhona ekutheni mina ifaka emgqomeni ilanje. Yeah. So nje kusuke kuyi-mentality yakho ngoba uyabhema wena usikhohlisa ukuthi hayi mengithatha lento ngiyidayise angeke babone ngoba mhlawumbe kade yahlala la yabo usuke uyikhohlisa. Okay kuhamba isikhathi ishintshe leyo nto ugcina abantu bekuhlubuka kanjani na ngezenzo zakho olokhu uzenza kubona abanye uyakubona uthi maqale ngiboleka u-100 khona lapho ngithuma khona uzonika maybe emsebenzini ntambama bayanginika ntambama maybe uma wakho akakhulumi nabo uzenzela izinto zabo bona balindele phela ukuthi uma wakho maybe uzobakhokha imali angezi hayi mhlawumbe yadlula 2 days 3 days yabo uyambuka umama wamakhelwane ukuthi abelo mama nje ucabanga kanjani hayi ngelinye ilanga ngiyambiza yambuka hayi mama manje wathuma ingane yakho ngomsombuluko kodwa sinika R100 emva lokho sakhuluma saswelusa cabanga lelo hloni lokumzali wakho ephoxeka nje ukuthi hawu mina kwazi should like lo makhelwane wazi mina ngathi umngane wami sizoboleka imali emva lokho sengiyamziba ngiyambuka ukuphoxeka lokho kwamzali futhi ngoba lento ayikho ngawe ekutheni ukuphoxeka wena kuphela nabazali bayaphoxeka ezenzweni kwizenzo esizenza nathi igcineni zilinka bona ngoba ekutheni kuthiwa ingane kaSibanibani ingane kaSibanibani ukuphoxeka kwamzali-ke lokho ukuthi wena wenza izinto ey'fana nalezi ngaphandle yena wazi ukuthi wengane uqondile kanti ngaphandle wenye into wena. Okay siyahamba isikhathi siyashintsha lapho ngekathi bani bekuhlubuka nawe ugcina usufuna ukwenza izinto nge-force ngoba phela nayo le nkinga le kuyona eyenza yonke le nto le iwunga iyakhula ahost iyakhula iyadevelopha kwena ngekathi ikhula ugcina usucabanga ngisho ukuthi kufanele ngiyophanda kunanabangani-ke abavele baqhamuke esikhaleni akutshela umuntu ukuthi mina ngiphande endaweni yokuthi mina nginokwe emajaltini ukuthi ngifike ngintshontshe kanje abangani othi ngitshele nje ngesinye isigameko esake ngihlala qondana naso okubuhlungu kakhulu ukuthi ngagcina ngifana ukuthi isihlobo sami besingasigangela kodwa ngikuthola lokho sengikwenzile lokho wrong ngangikwenza ngithola nje after yenzeka kanjani lento na shuthi ngivakashile komalume kube ngokubukama umana-ke wasemzinyathi njengoba ubaba wasemaphepheteni uma wangala emzinyathi bakulayini owodwa ngivakashile komalume kamnandi hlala okay shuthi ngokuthi asengiqalile ukubhema lento le ngibafihlela kodwa shuthi ngelinye ilanga nami ngiqalekile ngathi ngifika komalume ngiyafika uma mukho khona la yile khona umuntu bekuyena bekwazi mhlawumbe ngicela imali ngicela imali egcine ngiphe imali yabo ngoba komalume nakhona abasewona umndeni omkhulu usisi wama wami nengane yakhe nomunye ukhazini like bathathu so nje akusewona umndeni omkhulu so sengisho ukuthi umuntu bekwazi usangiphe imali bekuboma agcina ngelilanga nami ngomuntu ophumayo uyophanda ebusuku yabo le ndawo emzinyathi is like imixile iscomplazi ilokishi kodwa nje indawo e-right ngigcina ngibona sho sikhona omunye umuzi benginakho ukuthi bengidlula ngakhona la one room uhlezi ukubona kucishiwe kumnyama yabo emqondweni wami-ke ngoba umqondo nathi sibona ngathi sihlakaniphile mengabe sukubhema i-drugs ngiyitshela ukuthi sho laphana
kuhlala umuntu noma uthi ukhona umuntu ohlala khona kusho ukuthi uhleze engekho ngoba naku uhlezi kumnyama ngokuluthekayo lokho kwami nami ngicine nginyenyoba ngiya ngakhona manje ngiyafika okay ngibone eminyango ushutiwe okusho ukuthini umuntu ushuthi amukho ngaphakathi uphumile ngenza iplan indlela engenza ngayo iplan ngicela ngivulile iwindi ngangena okay masingene ngaphakathi ngikhanyisa ugesi ngithathe izinto engangibone ngathi nami izona right mhlambe ezongikhokhela esheshayo ezophatheka engeze ngisinde ngiqoqe and khona into futhi ngiyihleke uma bese ngingedwa ngihleli ngisho ngisabo musu ukuntshontsha ukuntshontsha kunamanye amandla esingawazi aqhamuka abafethu ngoba yazi ukuthwala izinto ubona kahle ukuthi mangashiya ngicela umuntu like bafuna ucela ungisize ungiphathise lezi zinto lezi angeke uzovuma ungasho ukuthi ziningi lezi zizongisinda lezi zinto kodwa yazi mawuntshontsha phela angazi somehow ugcine uyiphathile wahambe nazo ufike la ufika khona and usho ukuthi sengibekezela usengishilo ukuthi nje untshontsha ukuganga kunelinye idemon la khona usathana usokubambisela usathana ngempela ngoba nami yabo lezi impahla ngaseselapha ngifuna ngangithuka sengifike nazo ekhaya ngoma ngisho ngiyakubalela sikhuluma lana ngamateku and haya amateku amabi mhlambe like 7 pairs amateku TV le encane flat TV flat screen encane iradio yakhona nani manje and some other small items yamawashi inini yabo namafoni khona abantu abasehlamba unamafoni awabekile endlini yabo lo nto angasasebenzi kodwa sa right that's iningi that's the problem ngoba ngagcina ngiyifaka eshitini ngathi ishiti ngalibopha ngalifaka emhlanje ngablengisa okunye yabo and ukuhambeni kwami indlela ngoba usondelene nasekhaya ku distance mhlawumbe ngokusuka la ngiya la ku street hambeni kwami la endleleni demoni lelo sathana ngoba ngangifisa uNkulunkulu akekho umuntu engihlangana naye angineze inkinga noma ngibuze ngalezi impahla engiyiphethe ngakwazi nginyenyoba ngize ngicela ngifikile ekhaya ngafika ngayifihla ngafaka endlini okay ngilale kube ukuthi okay ngithathe amateka awu2 ngihambe ngiwanikeza umerchant ngoba nabo labantu abasidayisela ama drugs bengisho ngithi banomthelele ekutheni nesigange ngoba muzoqhamuka nento eright abayihlupho ukuthi babuze ukuthi uyithathephi ekabani even isho umuntu uyabona ukuthi usayisi10 weteku wena mekubuka uyabona ukuthi u5 noma u4 so lento yazisho sakulone lakho akayihluphe kodwa ngalokho akanendaba yena ufuna imali ngikwazi ukuthi ngimbambise yena anginikeze lo nto angiyifuna ngabuyela endlini ekhaya ngabhema ngalala ngakusasa kwasa ngawumuntu ohamba edayisa ke lezi zinto lezi dayisa radio na TV yonke izwaka iradio ngoba phela into mina ebhadi iradio ngami ngoyidayisa endaweni mhlawumbe njengokusuka la ngiya ku Victoria kodwa kuleyo ndawo ngayidayisa kana ngiyakuzukhola ukuthi kwaku umngani kalomnene wempahla yabo and futhi wesiphatha azange ngijumpise lo mngani wakho ukuthi mhlawumbe le radio ithatha phi nene wayithenga anginikasho imali engangiyifuna noma ngahamba and wayihlupha futhi ngokuthi azi usungubani wakabani nami futhi ngamchazela ngoba ngithatha ngokuthini umuntu okude nasekhaya lo yabo ngimchazele nje like wa understand ukuthi okay address lo qhamuka kanje if mina ngifuna uzongithola hayi kudlule mhlawumbe ngise 3 days mengidlule 3 days ngelinye ilanga mhlawumbe sokusuku lesi4 shuthi ngosuku lesi4 lo mfethu lo mngane wakho bese kwazile ukuthi baqondana naye amxoxele ukuthi hayibo ngithengile iradio la kanje kanti ngathi ukuthi nemxoxelo labo lamtshela ukuthi hayibo ngiqhaqezele ngamendlini yami walahleka ukuthi and lokho akubalayo kuya correspond nalezi zinto bengimdayisela zona lo mfethu lokuba iradio nokunye akubonela ngakuthenga ngayena lapho kwamnika iclue ngoba kwabalula ukuthi avele amchazele ukuthi lofanele uthe usuka endaweni ukuthi kanje ongakuba nami ngezwe ngenokho nje ekhaya go okay phumele iminyaka yebo ngiyaqhakeka labantu abaningi kanje and angimazi nalomuntu engimtshontshela yabo hayi labantu abaningi kanje right sikhona nomalume bami-ke balakhona la ekhaya ngoba shilo abantu benze njani ngoba lento athi ngisho eqaleni ngithi okubuhlungu ngathola ukuthi ihlobo sami nini ngathi siyangibanjwa ukuthi ngitshontshile shilo labo mali batheni befika la ekhaya bafike bavusa labo mali bami bale ekhaya ngobani bayihlobo phela ngezi
bafike bavusana hayibo kanje la ngilahlekelwe ngizwe kuthiwa ufana wala ekhaya kaMngoma kanje and ngathuka ngoba kaMngoma ikamalume wami kanje inkinga ngendlela abahlobene ngayo noma ngeke ngichaze ngoba ngi-understand ngendlela engcono kodwa bahlobene. Okay right hayi bese sebezongibusa endlini naye ngiyabuka ayanda nje uPhekeziwe kaSibanibani kanje nje unalo ulwazi naleyo nto ngiqale kube umuntu ophikayo uyazi icala umphiko. Ukuphika kwami labo malume bambale ekhaya bale babone nje ukuthi indaba bebe ngibuza imibuzo engathi iyayidonsisa kulo ukuthi ungaphakathi endlini bebe ngena phakathi endlini ukhona ngithi TV yabo kangiyibuka yabo ngoba endlini yamanga ngiselizona ngena TV ngayichuma ngayibuka yabo lo so mebengene endlini noma hawu le TV ayanda iphuma abesho mina i-TV yami yabo i-TV yami ngalo kasebegijimisa nami nami amateka yabo usiyambona manje umuntu omtshontshela sengiyabona vele manje ukuthi useyakhomba into zakhe bese abegxuma yabo esikhomba sasa ethi bekhona nokuthi useyabala manje bebala phela nabo sebeyaqala bayabheka nomalume la almost half wazo waqhamuka khona endlini kwawuthi ireto namateki la ngabambisele wabhuti awasekho namawashi engangatholile awasekho sengadayisile bangulala ngenduku leyo njengoba ngisho ukuthi kwahlambe ngasi ukuthi ngeke ngashawa ngendlela esirious ngasindela kona ukuthi ihlobo zami khona no malume bambale ekhaya yizo noma ngishawa ngale ndlela ye-discipline ukuthi kufanele ngikhiphe lezi zinto lezi engasekho ungabulawa uqondisa yabo as if like kuthiwa kufanele ngihambe ngiyokhomba sahamba-ke sesiyokhomba siyofuna le redo manje le namateki emzinyathi kunemunye umfula ekuthiwa umzinyathi esasidlula kuwona kale kasiya kulo muzi lo ngadayisabona ngangiqala mina bapho ukuthi ngiqoleziswe emanzini abantu ngoba sathi mesiya kulo mfula kathiwa uyajwayela lo bana tesitesa babaselekile phela nabantu inhliziyo zabo zibaselekile utshontshele lo bhuti yabo bangibamba izandla basebengifasile ngeintambo bangibamba bangifaka kona lamanzi umfula lo kuyadlula phana nendawo uma sekuba umfula ngapha nangapha yabo ibridge encanyane bangifaka emanzini yena umnini wendawo umnini wempahla yena welokho engibambile ikhanda la engikolezisa okay aqala isikhashana sokuthi uyabona ngasema umoya usuyaphela yazi umuntu uma umbamba umkolisa emanzini like umoya musungathi uyaphela uyamuzwa nawe indlela suyebhiringana ngayo phinde ube ngathi uyangidonsa futhi ngala ngathi ngukhokho umoya ngathi uyabuya phinda ngibuyisele yabo bakwenzima le nto ebuhlungu ngoba hayi danga ngazi ngi-experience before hayi gcina ukuthi okay seku-right vele angiziphi enye into ngiyasho ngithi mhlawumbe lapha ngizoshona kuba la abantu angamatshela angibona babe nenhliziyo ezimbi and babefuna futhi bangishaya ngale ndlela ukuthi ukuze endaweni yethu akushawa iphaa ukuthi kushawa inhlekelele into noma umuntu eqhamuka afika najeba abhekele into engabukeki yabo jeba abhekele ngoba bengihalela engqama kwase kusiza kona ukuthi khona labo malume basekhaya la and futhi banale hlobo abanabo yabona ngoba okay ngangiphuma lapho sesihamba ke amanzi lawa bambi bengishaya ngalezo impama apha sesafika la sidayise khona iredo wafika umchazela washo lo muntu lo wathi asingathula ngakubuka wena ufana udayisa le redo la ngasho kodwa ukuthi mawukuthi le redo iyona le engiyifanisa nale kamngani wami uSibanibani lapha yana uzongifonela angitshela ukuthi uqhaqezela mekwathi uqhaqezela ngizomtshela wena ukuthi wena uthe wakephi akhumula ngibuzile ukuthi wena wakephi wangitshela wathi wona lezi zinto lezi uphiwe kanje awunaqinga mengabe ngikufuna ngikuthola endaweni yokuthi buka nje okunaye bobudomu ngayibona lobo ukuthi ngimchazele umuntu i-address yami usufuna imali nje empezi uluthe uJesu naye ngiyamchazela into ekuyona khona nje kanti uyaphayiza hayi okay right hayi ukuthi hayi agcine ikhiphile i-right atinali angasho sibu angakayichumi isa plastic lo wafika naye hayi bengibekile nje la kanje ngoba inhliziyo bengitshela ukuthi something fishy la hayi polisi enamanga uyazi mungabe usukusuba nje esigamekweni usungesenamagama amaningi polisi nje kuphela bese okay sithathe lamateki usibuyele emuva mesibuyele emuva fike sesibuyele ekhaya sifike ngihlaliswe phansi ke lana
Futhi ngokuthi labo manje vele babengakwazi ukuthi bangishaye ngale ndlela ukuthi nje ngikhandeke bagcina kukhanda iplan ukuthi angiboshwe bathiwa indlela ukuthi aqonde lo akaboshwe hlaliswe phansi kufanele amaphoyisa sekusalinde amaphoyisa la nami ngiyabikela enye into ethi nakubuye senze sipheneke kakhulu into yama-arrest ngoba usucabanga ukuthi eyibo njengoba ngiboshwa manje futhi ngizoshaya arrest wezi-video stats yabo ngazama indlela ukuthi ngibaleke kwasho ukuthi ukubaleka kwami ngibalekela abantu abaningi kakhulu baningi and ngibalekela abantu abafit abangabhemi abangaphuzi abavele nje bathi hayi gijima kodwa sina sila emva kwakho usitshele usuqedile uma usuqedile sizwa ngawo ngoba babele kube ngilandelile ubone khona ukubaleka ukuthi uyabaleka abantu bashiya mhlawumbe ukwazi nokucasha bona babanginikile lo thuba bese nje sila ongawufika indawo ukuthi ngafika kwenye ifence lapha mhlawumbe ukuthi angangibashiya within a space space ngangakwazi mhlawumbe ngifika kule fence ngifike ngikotele ngiphume kodwa yazi ngafika ngathi ngithi le fence ngathi bambelela amandla vela phela okanye ngithi ngiyaphenduka mina abasebela bayimina futhi ngiphamisisa la ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa bathi ubalekela yabo uyazi usuchaza imbudala into engathi isho nje baphinde bangibulala ngempama futhi wabuyela ekhaya hayi-ke nje base sibuyele kwesibili-ke manje-ke sithanda ukuba tight security ngoba ngiyabona ngathi ngizama ukubaleka ngafasela kompompi khona lapha emzini yasikhala kompompi abayini amathanki ngafasela nje kwelinye ithanki laphana egcekeni kwalindwa-ke iveni yamaphoyisa hhayi kahlaleyo futhi sekubuye kwesibili yashesha gcine ngithathwa-ke ngaboshwa kanjalo umana amukho lapho usezwa ngefoni ukuthi ayanda usefikile abavakasha wagcine egangile kanje hayi ngihambe ngiboshelwa yiphi i-police station semthebheni eNandi boshe kuyona okay right kuba ukuthi nje zibuyelile zonke izinto shuthi emuva egcineni ngoba bagcina besilandile lezi ezinye bayithole ekhaya uhambe insuku ngisanoma kuLwesihlanu ngasoLwesihlanu kuba kwaba weekend imsobuye ngayo enkantolo ngafika ngabingelela enye into eyangithusayo futhi ukuthi ngale kathi sekubalwa izinto seyibalwa seyihlanganiswa khona kanti bavele bashima imali angayilindele imali angayicabanga futhi nokuthi ngiyithola ngalezi impahla bangitshela indaba yo 18,000 mekubalwa lezi impahla ebengiyitsho ukuthi 18,000 kufanele ama-sneakers ako-7 ama-TV real sneakers yabo izinto missing estimate angibala ngiyabona ukuthi hayi ngaya kuyona kodwa usungayicabanga kanjalo ngasutshontsha hayi kuba ukuthi okay right nginikezwe phela ngitholanga ngiqhamanga ngitholanga first time ngiyobingelela ngawo umuntu oboshwayo uhamba wezivini use afike ke noma wafike wathi nje efika kumina wafika wakhala inyembezi ngakwazi ukukhuluma ngoba engitshela ukuthi into engiphoxa kakhulu ukuthi ihlobo sami lesi osigangela ukhazini wami babizana nangamagama ukukhombisa ukuthi bayazana mina bengingabazi ingane kabani le nami ngaphoxeka ngoba right ngangisho ukuthi okay ke sabe ngijotha ngicosha ngidothe kwezinye indawo kunokuthi ngijotshele umuntu wakithi ngingazi hayi kuba ukuthi okay aphoxeka kanjalo ngitshela ukuthi hayi uyikho into esoyenza nathi uzohambe wezibili ngizokufezisa khona wezibili ngoba ngiyakuzala ngangikulahla ekho into engizoyenza kodwa lento eyenzile ibuhlungu and futhi iyangiphoxa asemphakathini lento ade ngisho ukuthi sibe senze izinto eyingaphoxi thina eyiphoxa abazali bethu ukuhamba kwesikhathi-ke uma lokho engibheka khona wezibili lokho ngibheka apha until kwaze kwafika esikhathini sokuthi uma wakhuluma naye lo bhuti lo bakhuluma njengomndeni kwakuthi uthi icala bayalihoxisa ngendlela ngayo and uzobona futhi bayihlobo ngempela ngoba uma umuntu engekayenze leyo nto futhi ba-understandisane nje ukuthi ayingane bingazi kanje and futhi yabo abanye abantu abadala bezulu bayalenkolelo ukuthi ukuxabana uyahlukumeza emndenini nanabantu abadala yebo leyo nto so nje ba-understandisana indlela ba-understandisana ngayo asekukuthi ngezwe nami sengimenyezwe wezivili khona wasengihlala khona wezivili ngine-remind ka-21 days kulo 21 days we-remind bese ngikuhlalile mhlawumbe uSomazi already lo 21 days ngangizo-remind ukuthi ngiyocela ibheli ngandlela yaqala uma ngikhuluma iqiniso lalizongigojela ulali serious indlela yangibona ngayo lenza ngayo
okay ngeke sengimenyezwa kwesibili ngamenyezwa kwathiwa uyadinga ngalezansi kanje okay sebezongikhipha labantu ngaphuma kanjalo ngishaya namahloni ngisho kubabheka labantu labo bawumndeni labantu bawumndeni bayazana bonke hey mina nje bengazi ngaphoxeka kanjalo okay kwakuthi nje sizama ukuthi kudlulise yakhe emqondweni nasenhlizweni kanjalo wala nje sengishilo ukuthi nje lilonke ama-drugs ayahamba abhayisana ngendlela ukuthi wenza izinto obungacabanga ukuthi ungazenza ngoba njengoba ngiyede ngishilo ukuthi nalapho iy'mpahla engay'ntshotshayo ngay'buthayo angikholwanga nami sengibanjwa like sengifikile ukuthi zingaka ngoba uyabona ukuthi enye into yathi mhlawumbe ukugcine ngigaxela mhlawumbe lo muntu azangilandela azangibamba uyabona ukuthi ihaba lokumthathela ngoba mhlawumbe ukuthi wangathatha amaphela uthu mhlawumbe amateku nalokho kuncane mase ngaphuma ngihamba mhlawumbe uzofika yabona ukuthi uqhakaze lento yonke kube into mhlawumbe agcine like engayithatha serious noma ezobaquphela abantu kodwa kungabi into enkulu kodwa mase thathelwa yonke into ngamvanisha program njengoba ngisho radio TV yonke into and it's one room lengikhuluma ngayo yabo mengibala lezi impahla kuyibala ufana nothi empty lo one room phela mengibala lezi impahla ngiyithathile mina iyona into showcase ayimbasela ukuthi no I have to get lo muntu ongijojelile la ya waqina ezamile futhi wangithola so nje sengisho ukuthi nje bese lilonke ama drugs aspices alibulele izwe kakhulu no mfowethu siyabonga ukuthi ufike mfowethu ama episode akho u2 anamandla ngendlela yesimanga siyafisa mfowethu engathi ungasinda kule nkinga le siyafisa futhi ukuthi ngathi ungagcina uyile mndenini kodwa kakhulu umndeni uzoyibuka le episode yakho bafu angitshela lokho ikona nami bengifisa futhi uzophenduleka and nabanye abantu sebezosizakala manje ngokwazi ukuthi mayefika ezofuna umuntu la alikho ipharathi mawufika kulona edolobheni uthi ufuna umuntu likutshela alimazi lonke liyavuka ngoba ekugcineni lifuna imali ngibonga leyo point uma ngibatshela ukuthi kubalekile uqala ufonele mina kodwa futhi kakhulukazi kulabe ngisebenzile nabo ngoba engikaze ngize ngisebenze naye umuntu ongaba nzima ukuthi ngiqhumane naye kanti kulula mangitshela ukuthi yena njenga usisi lo esimbhekayo njengamanje ukuthi bangisendele isithombe sakhe bathi umuntu okwasebenza naye sithola ama reports athi ushonile mina sengizolusukumela udaba ngilibheka ubuqiniso balo ngazi ukuthi ushone nini eshonela kuphi lento engihlale ngiyitshela nabanye osinawana abangafuni ukuzala awusona isilimo mawuzala futhi awuyona impatha senzela ukuthi mhla ungasekho emhlabeni mhla umndeni wakho ukudinga it's like nje ukwenza ubudlelwane la nomndeni wakho lokho ongesenabo wena phela njengoba unostakile la eThekwini wena bese indlela ngifuna ngama ngabo indlela sebenza ngabo sibasizwe nabanye futhi ngoba ngiyengibona ukuthi baningi asebazi ukuthi mekhona inkinga ekhaya izoqala la kuwena uzogcina itholile definitely ngeke angazi yabona so sengisho lilonke uyasiza kakhulu bese ngalokho ngoba abanye bethu siyazi ama-drugs asicinezela ngalendlela ukuthi sigcine sikhohlwa wayekona ukuthi imindeni yethu kubalulekile ukuxhumana nayo uma ama-drugs akusho ukuthi akusamele uxhumane nomndeni wakho yabo nje bafo uma singakhuluma iqiniso ukube nawe ubulazi loluhlelo kade wafika la usisi wakho wayezofonela mina mayekudinga and definitely sure kwakuzofinyelela endlebeni zakho ukuthi uma akasekho emhlabeni kodwa ke kwenzekile futhi okwenzekile sazi ukuthi uNkulunkulu mhlambe uyazi wenzani nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi igama lami ngoprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge le how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebeli MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu ngenhloso yokuzoqwashisa isizwe ngezidakamizwa nanokuthi abantu kumele bezigade kanjani ukuze bengagcini beyithola nabo besenkingeni yezidakamizwa ngakho ke bafowethu konke sikukhuluma la konke sikwenza la ningakuthathi njengokudlala ngakuthathi njengehlaya akekho umzali othwala ingane 9 months azazi ukuthi uthwele iphara akekho umzali othi mayezela ingane azazi ukuthi uzele iphara wonke umuntu usuke azi usuzela udokotela uzela uthisha uzela iphoyisa uzela unesi kodwa konke lokho kushintsha nje ngesecond ngeminute agcine umuntu osezele iphara ngakho ke
ungathi uma ukubukele kude kubeni nawe uzele lento esiyikhuluma lana zibuke zigade zithathe uyi-check ukuthi azenzeki yini ey'nganeni zakho ufunde iy'ngane ukuze izokwazi ukuthi nazo zigcine zivikeleka kulo sathane okhona. Ngakho-ke uma uqala ukuba ingxenye cindezela u-subscribe button, ucindezele nebheli, abanye bejoyine ne-membership abangakayijoyini. Ukugqoza kokujoyina kwe-membership ikhona-ke okusibambezelayo ngoba singenawo ama-rehab, singakwazi ukusaba futhi ama-rehab. Ukube i-membership mhlawumpe sinayo ngabe siyakwazi ukuhambisa abantu ababili inyanga nenyanga e-rehab. Kodwa-ke ngezimo zokugqoza kwayo kunzima, sihamba sikhuleka siphaphatha la siphaphatha khona nakuma-rehab masifika sifica ukuthi kuney'nkinga zakhona okusuke kunzima ukuthi ungabathathela umthwalo uzobafihlela ngomthwalo kungenakudla, kungenampahla zokugqoka, kungenanto zokugeza, kunanto zokugcoba, kunzima nakho lokho. Kodwa ukubaluleka kwe-membership bafowethu kungasenzela ukuthi abantu abaningi bekwazi ukuthi begcine beyile ema-rehab. Futhi siyacela uma bakhona lo namandla ngaleso sikhathi ethi nje sicela ukuhambisa umuntu oyedwa e-rehab, ngikhona abafowethu angifonele sishuze umuntu oyedwa kulabe sinokuba-interviewa nokubona ngathi une-potential ukuthi ngathi uma ephuma kulungisizwe simthathe simuse e-rehab aphume azophila aqhubeke nempilo yakhe. Siyabonga kakhulu ukubona bonke abasekuhlelo, kakhulu siyacela abantu bengakuthathi kancane ukujoyina kwe-membership ikhona ungakwazi ukuthi kushintshe iy'mpilo zabantu abaningi. Ngakho-ke uma usubuke wezwafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni. Ngakho-ke mina sengincenga